Wellness Center Ahir Kangtang. Pardon ron pen rakia hormuk keneblo. Kolom singrong pararong sarkang thiamai padopon. Aprangsi Karbi Anglong Life Prime Time kilang ara doan bhansta me nili hin pen kardom nang pajir eklo nili birta thanma phi sami bhamilin teron pinon arju ek tham birtang ton pen Palam Ingti Health and Wellness Center kaparlopon kadu kawe rong ingkora isi susedo bonta kelang chari abang kawya joksi se kelang hormula pen dowai anta nang pale ledatlo Palam Ingti Health and Wellness Center kaparlo jasemet Palam Ingti arong pendang lok kaduka wepen rong ingkora isi sosedo. Lapuan ke ongdung arong arada tumaphansi labangso Health and Wellness Center panong piponlo. Labangso ateng pensi ahok pet ke keso kiun ek kachilang awar sai long wek nanjia potlo. Bonta doktor la pen chokamara tumaphan kapanong pipon ahenta kahinu tupan pinlo. Lason si keso kelang ije ajaton sitame penang an akahinu si thekdam long. Ceklo John please se angsong pen dowai nang kapal kawe penajok rat atum penang an akisung cecak nang rintilo halapu corona arpu ke dokok penajok Dr. Lokia Bora abangke asai chewangun edetlo bon sitame MPW la pen asa supervisor atum ke amit hang asai cheklempon ler nang jia podlo pusi rat atum chethan rinti anparta chukidar kawe penajok ta penang an formu hortar jasemet fan la pen table anta inghupon lablo Kardong Karbing Long Life pen pini niltum ladak Karbing Long Life pen dak Palam Ingti labang sorong si dolo ladak jasemet medical sub center dolo ladak bange Palam Ingti Health and Wellness Center lo labang so building ke non head jonglang akimi si sanction pon lo sitami lalo coronavirus ajoini pen si doctor tum bange nang bangweda lo alang itum duty equipment ke dolab lo same kena hoksi ke theklam long lo sam da committee tum ko son ne kelang uncari de committee doma ma layo ya puthak ne tum Karbing Long Life pasina khomri lo lapang so da local committee tum dolo da ke team tum dolo alang litu mela arjupon palam ki medical sub center dolo la pela da ke dolong pustamini li tum pini anta dak li tum kiching thura war saya wi iged lo taramne chingthura war saya wi ajoni ki kumuti hin pustamini li tum pini anta chini dun de dera joini masi kumuti tami anutin tami a decision chen thegedelo lasi duai daru pusami nili tum kosono ne kosono nangli tami nili tum long laso bange thek long komrelo la so pase nili tum tami la dak asap so nili tum katora do ichelo lasi non nili tum ni prange bang ya phan nili tum dak medical sub center long kumuti ki sen thu ya phan karkok kadu we la ke pangtira sai ke kemnun bang thil kalang ande dormu hapti ni ave pinang ave harusi hini tang tekang kikin tikang mo penon purna pen ke long lepina na pipin lang ma pipin lang staff bangkwan lo dake tapi bangkwan lo dake claim bang doktor ka do pen nas la first case pinile bohola Chethan pon me Health and Wellness Center along pulote kinang sot se kelang awar side dowek nang jila pen osomar atuma phan se kelang awar side dowek nang ji anparta non communicable diseases including free essential drugs and diagnostic kipi awar side sitami piponwek nang ji athema Bharat Sarkar Ministry of Health and Welfare pen non head jong Ayushman Bharat scheme ingpu pondet athi medical asai kamatum pen ansosesi RDP ponwek nang ji osomar a okaplan so arlo akiso pendang lok penang an akiso ke National Health Mission atengsi ladak sitame longdun wek nang japotlo bonta labangso Health and Wellness Center along kemesim ki jonalang ka vela pen se kachilang dama tuma phan kibi jadim ka via sensi thekdam lo Preni Phahini ani Karbi Anglong Life pen kahumri da mahut rongbe rong thak thekmuchot polling station amai phula pen chunbang roha ingti la pen SK rong phar anpar ta penang an rong asar pen danglok SGB atum palam ingti arong Health and Wellness Center along kisung ke boya puthak nang pachini don rintilo
Anparta inut thangchohem ahimepi labangso health and wellness center along kachongda dunwer abangphi sitame non anta bainong chilong lelang la silahai hui angton pen alamo RDCPC tongsikot pen labangso health and wellness center along anso se kelangchari dun kemesenjia phanpura akimi managing committee keseng ponjia phanta nangpachini dun rinti dena rong pen bikrom tenong Karbi Anglong live Arni siwet pen manja police atum Arni wangason thak thak si towar pialong kakuruk dun asai kedeng hut ke ongdung rakio hormu kenep dun long Arni wangason si pini ada por pioneer kepalom ASI Jiten Gogoi lapen Dilai Police Station Raikom sai khiatum chelang si Dilai atowar pialong kakuruk asai kedeng hut dang truck atrak along pen ke ongdung rakio hormu nebdun long Keneblong check ihum MN017632 Sangipon atrak along kaprek mati kidip joy a box along pensi ahom kithe home cab rakio hormu nepon long lo Kinepon long check araki hormu kaduk kavi suri troxike pra troxi an doji pusi raikom sai khipen pachini pon bangso ahudraki hormu pen banghini abang khwa phanta nep ingnang ponlong laki Manipur Thaubul district aro Khongjong police station angkang Khongjong amekar Aibol Singh Asopo Romikanta Singh Arta Ningkan Thongkebra Trokpen Manipur Kakching district arlo kedo Kakching police station angkang arlo Irangban Arong amekar Tomba Singh Asopo Bikan Singh Arta Ningkan Thongkebra phopusi pangthekpon Keneblong check rakio hormu sablang angthek kelang ponjia phanpura Bokajan SDOP John Das APS pen Lahorijan petrol post in charge SI Manuj Jal Gogoya Phansi Hodai Ponlo Lason thak thak si manja police atumta kakuruk du nahut ongdung rakia hormu pen pen bangke thom ke jorbe hak claim bangatoma phan nep ingnang ponlong Imphal pen Guwahati arong supiana thu kedambo mahutsi ihum atrak pen ihum elto agari along pen si tablet linthom drugs lintho pen bangi thoma bang phu atuma phan nep ingnang dun cheklo kachingnang long check atum ke Binut Prasad Ganesha laben Dinesh Kumar pusi pangthekpon kenep dun long lahai araki hormu pangrum pet kutiner kep anam duji pusi police pachini Halapu OCG2 muni deka pherangkia thengno kapachini atengke bangke thom abang phula pen kutiner kep raki hormu kenepon long lok lage Guwahati crime branch lapen manja thana police atum kachirap chito ajoinelo lapen lam hoi tame pabon pontang nasi lapuson rakia hormu konat pensi kewanma konat si ke ponjima lahai alam klardak pen kachini jiaphan ritar libon jelang pusi OC deka pachini pon Kauri personal ক্ষেত্ৰত আমি মানজা ICDB চেকিং এখন ট্ৰাক আমি ডিটেইন কৰিছিলোঁ ট্ৰাকত আমি ভালদৰে চোৱাৰ পিছত প্ৰায় 1 কেজি ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু 5070 ইয়াবা টেবলেটছ আমি পাইছোঁ আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি পিছলৈকে আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি যোনে গুৱাহাটীত মেইন কামটো ডিল কৰে তেওঁ আমি মালজাৰ আমাৰ ষ্টাফৰ সহায়ত আমি গোটেইখিনি কৰিছোঁ আৰু লগত আমাৰ গুৱাহাটী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু দিছপুৰ PSA যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ৰচন হানসি লাপেন ডিলাই পেন বিজয় ৰংপি কাৰ্বি আংলং লাইভ Kedamtang aningkan kres sirkebra plikebra sirkebla pen phokebra isi aningkan malom keseng kolomsing rong phararong rong asar rup asar rat anong lapen serwan kep amahang kapaklar jiaphan sarkang thiamai padopon Dhansari constituency kaparlo upper daikrong kolomsing rong phararong sengda da phi kedamtang kres sirkebra trok sikebra sirkep aningkan theri achiklo niphai ingkora hini arnisi kolomsing rong pharaphan sarbatlo Bonta kedamtang ningkan surihini ra pho aningkan dimasa pen karbiaron kidohut labangso arong prungjing prungjamason dokoklo puthot aprangateng amangmun rong rup kachukim thujia phan rong asar rup asar rat anong lapen serwan kep amahang ke paklarjia phansi kedamtang preni phai hini arni sarkangthi amai padoponlo bangso amailon sorkari rong asar kolom singingti rong asar risoteso
Joycing Terang, Borsing Ingling, Widingson Marak, Borsing Thangcho, Asot Rongphar, Harsing Ingti, Rajkumar Be, Hemari Ingti, Mon Mahadur Chetri, Pradip Lama, Sonte Gurung, Manoj Rampal, Sarthe Teron, Hiteser Tulsiari, Lapen Rong Group Chari Chalonatum, Chetong Dunsi, RDP Dun. Rong Group Kapa Messenger Pan Hempu Avur Sitami, Kurusar Borsing Pangcho Pensi, Amut Akan Pami Pensi, Karkli Padopon. Nona Matke Bangso Arong, Kolom Sing Rong Parasopo, Vidya Sing Rong Parsi, Rong Asar, Kibomyo. Kini hendak program arong isi langi bukan idamtang atau program lagi langi bukan lo Bili teknik tu mereka langi bukan yang ben bagi negara langi bukan kini pertangki tu isi langi bukan kini pun orang sahaja langi bukan kini aku pun lo Syukurbar Friday hari ni di petik lo nasi nangi tu kado kabe rong thak asar tu nangi jetong dulu pota nili tenang ni gorong lo alang tu napuson si nili pan adi nangi pidun napen dagrong mekar sarmar don mekar do aklinan par sakti sakti do kado kabe tu nangi jetong dun napen ini nangi hin pen rong pisar pen napuson si ni auto mate sar tu nodak saramai do ku nangi dun Di Live and Bijoy Rongpi, Karbiang Long Live. Non malom su dihina mopan bir time ton pon eksena. Humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pe kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor duredat pusitami matha ikri Bangsu aku lara longpen keton ke banabar sai setami long inchi. Lasi humri damikha the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adu. Dihina mopi puthot birtar jupon thu iksena. Kedamta preni phai hini ani disobai ahawara long kedo everlasting high school along Ninkan Sirkep kechok Karbi Student and Youth Council literacy camping amai padopon. KSYC disobai aro amai phu jiwan be kachari pon amai along KSYC TRP amai phu prakas tenan kongchun bang bipul teso Sanjay Timung Borsing Pro lapen Arya Sang hotum anparta everlasting school along lothan bang atumta chetong do. Kedamtang ningkan surihini raktriti aningkan pen atok anu kedo Karbi akhai atumta ketok kelangahun paprang dunang jipu KSYC asong pen akemang paduponsi literacy camping padupon bomlo. Lason si piningan ki ningkan Sirkep nang pleng si lapen halapu Gandhi amhang ketek ani pacheton dunsi disobai everlasting high school along bang pocket sese aw sumara tumaphan notebooks lapen kolom ECC pajirsi aning pathedeka. TRP amai phu prakas terang kaning jatengke Karbi anglong kapa phidun hop atok anu kedo abang phu bang phia tumaphan kacharli ahin paprang du nangji puma thasi bangso asai kedeng padopon no tapen ke nang jilang ani sitani lapuson asai kedeng lo rat atumta nang chirap dun akinang sok pesi kachunuri padopon lasi itu mabang nono bang kela hello kayak kita pena FT kota tang hola kota tang defense misalnya nih gua mama tak ada itu mirip bisa selong sih ayam kami long nanti kayak hektar server kita mungkin kisong misalnya leda nak udah masa jauh lolo pada des misalnya tuh mungkin aja tuh mah bang bisa long pol
kita mi percentage ni mita tu kan bisa long lepas itu. halapu tiripi akong chun bang bipul te soka ninja tengke pininga bang ke det piang kan corona abur katihur nut ajoksi ke derno lasi ke bang thuji aning kana bang ke thangnat ke beng ke phan awe pulote aning kan bang sonsi apora teng pen pacheton ponje phan bor I ponji anparta kacharli anat kachetini abang awe det nangji pusi lo kacharli au sumara tuma phan teso asang ho than pari teka hak anti ponjima jika begitu campaign kita yang tunggu so campaign kan ini ada infeksi coronavirus jadi ini tu campaign bang itu nak kalau memang cepat aku ini ganti joinsi ganti Mahatma Gandhi amang angkat hek ani dan macam policy ini itu pancing pada jo las ini tu pen dipil lo authority tu mangta jelas so campaign lo ini tu macam campaign ganti je it's like a festival adon tin da pheklap nahi anu tin da electric ko bang abedet nahi ko bang singili to so campaign se poni news desk report Karbiang Live Bangtrok rong asar lapen beha bepar kachoklem kachepaduk sarsing rong piaphan karchopado bonsi ingdeng thongke brahini apar dikrung KSA amhange thek ani talon bon Kedamtang preni phai hini arni apar dikrong KSA rong ingdeng thong kebra hini amhang ke thek arni dikrong maya hongjai alongsi talon ponlo ada bapor sayang deng ponsi KSA alama apar dikrong KSA amai phu bodhok ram sapensi ingthor ponlo lapen kachikimo amilur chunbang Robinson teron pensi ke kaija pon linlo Rap amai pi kang nia hut aluhiaman pen kachitong don KSA TRP kong chunbang thangsing timung ke jaya tengke ajat asai sitame emina ahem athe kupensi chengnangji lo charli le ingthur jita longle le cherai kom jita rong rup chepaklar jita longle katiki asai le claim jita lasi apar dikronga hawarta kapachin thur jia phan KSA lapen rong rup chari chalon atun cherap pek pensi sai claim ponang popusi kachuning re padopon Lapen rong asal tu mikir ni lalu non ilitum Karbiang long along le ahopet ilitum kaning jete lapen kitab long kitok angke curi kebra haro prira thong kebra 3 square kilometer 10,434 square kilometer Karbiang long along le do busi ilitum hang kitok angkai ning kata kitok lapen ontin na ning je ahok be lasolong le doloma Lasolong ni dolo pulong te lasolong ni pen ke kira ikon main ke mon ilit tum son rong asar pen ilit tum KSA tum silang wig nang ji bisar lamong aparti krong long nang lit tum aha parlong komane tang thek te tum ingnam nang panare hen nang chikim bor iwre tong te nang lit tum lam the sigi puweng nang ji athe joy pen arong asar tum nang lit tum pang thek dun wig nang ji nang lit tum asai thek pi ki klen nang ji Nangitum rong rat pan ke pacing ridele nangitum ikan nang kali nangitum mahawar along kumane jongsi bangaso aram riben long nang kinam kumane jongsi pang KSA TRP pen George Timong Raju Inti lapen ongdong KSA along kacherabdun abang phu bang phiatum pen danglok rong asar ke thekiding atum chetong don dilai pen bijor rongpi Karbiang Live Tangte pini prime time berita ke lapan se kang tonik lo dome thak me ajo ke me